Chargé de la défense, watukufu wekao mahudhuria banu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamali namna wekao rizamba banu siku wa jana wazima nemu wa defense azole sabanu ya ukaangarandisao ezido za hetu wekao ezido hizo ngazifanyishi hao harumai masiwayo marara unungazija ramba ukaya ngarsina eshido shabulo abano rotari ngarsina na eshido shabulo harma omji mtukufu wa mitamihuli ngarsina na zido rijozibu wa 2000 harma omji mtukufu wa mtsuje na omji mtukufu wa fumuli ya bwezido hizo zigula nema la ya hatu wekaongari ya juao ya kujula heshesi musha serde se serde wekao zihea shenda zihea nane harma shesi wa shangazija zoti pia ngazisharkia nao wazima harumezi ndozimu yabo ngarsina serde mfukare wekao ngizo harumaleda holinu na serde mbili wekao ngizo mitamihulu ranzijana uhunda leo ngarendele yao nezindo zinu ngarito waswidi hata yaho wakamu wabenze harumezi ndozinu ngari tiao haruma biashara kiasi ya 200 toni za shahula wekao shahula isho ngabo ndovi ngabo mbate ngabo mbogo ngabo majimbi ngabo na baadhi za legume na fruit wekao zikomercializewa harumaze fuari za tuzini ngarisina na fi wekao ngasiuzi wao harumaze ndozinu wekao zisabula asoso toni wekao ngazikomercializewa harumaze nti wekao kubaliana rifanyishi ndo hizo yabo ngarisina commercialisation ya 6 toni haina usiku wekao ngarifanya wa shino. Amarida mnaramambiani rirenge engagement ya ukayari wonese yele toifano wanansi wa Komoro ze hazwe kao ze serde za hatu wafanyao watimano walimaji harumai magafu ya hao ili risahilishe wa Komori washide wa hunde mbahindu harumai tumu ya Ramadhani inu wale haurahisi abonge ngardiri shahidi zize ya ukaya ridimite haina mndu ya tihom juma 5 kilo za shahula ili rishinderi limite wanu wanzu wafanye wa uchuzi wekao ngarijuwao kwa wandu wao wajao werenge shahula isho habe wekao mjua hambani haku uenda wenjeze bei bonze yabo abonge ngarisana wali waneno wandu wao ngabu wandu wekao ngarishindori warambua yabo ngarijo sana riwarebize harumai kantite wekao ngwa ihulao nana wandu wekao riwaono wakabano usiku wajana rirambuwa ikantite warenga usiku waleo unutena ikawardi warejei ngarijo sana hatariveie wandu wao wati exagere ili owakomori howenji wa hao washide wanufanshie asibabu de shaula shini abo hamade namna mziju wao zinu deze judi zahimu wa hendaula haukaya plan Komoro emerja ya itanziani handani de harmwe sektori ya usuye shahula haukaya kabajama endeleo ikawa wanadamu ngona nzaya yole wana wekao ze barnamaji wekao rizitanziani wazimani maparteneri wa hatu wekao ngamajwao maparteneri wao ngabo PNUD ngabo Banque Mondiale ngabo FIDA ngabo Banque Africaine de Développement wonsi pia ma partenaire wao ngabo AFD wari accompagner ili réaliser les objectifs hizo za plan Komoro emergent no dotoa zenzaya harmanzi hati abongeze serde ngaro washukuria haku nano walimaji neze cooperative za hao wekao ndo wafanya zazi zinu walitongeza leo rashindara janisha ula shinu harumai zindo zinu abonge ngarijo msahani wandu uende hanafasi wandu uende haamani watike fijo haukesha hulangisho kiasi ya ukashitoshe wandu washinda wahudhuria harumeshindo shinu zetanti mziwa nao hizo zonti pia haina shahula shilio harumatanti yabo ngisho harumatanti nyirwa jina yabonge wandu wati jihunde mbabandu wazima shawandu na watambalia harumaze tanti zonti pia ili washinde waparse shahula isho hanafasi watina msukumulano haukaesha hula isho ngashidori tosha na singa jordir rejei banu tena maudu kamwa benze dir rejei no shawe kamwa benze iyo haanza wa Komori wakanitomaya mndu ya tilale na judi shayake harma furaha harma mwezi mtukufu wa hitu mwili abonge ntina ukamle haku ilodele kalma liwakilio ze serde wekao do amparani banu ngamjena na ukarbisa chargé de la défense waisha idara shahira isiwahe daula yaonese makalima ya hahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handalilo rege fursa inu beshido rishibu wajana alhamdulillahi mwangu wakabanu mtipia ina mndu wa hundu emba yudu ya kawita wala Dr. Fuadi hadiwaza wala kasinaletiwa kodi trengi yo 1250 yeliuziwa wanu
yo eforunku za palikania abili galibeshira wali marhaba hususan wandu wa heze serde hazipado mwana muifanya au kana irumsomo ilazime mashababi wanje harumale dima imuhazi sawana hazi yonku yonitukufu rana hazi ya hobi dingi ulozi imuhazi nitukufu aboke sina stayari ya usaidie mashababi he namna yote pia rangu mali uhunda zombo uhunda msomo ilile limalimu ulendele usomi abonge inu ni kaulazimu ke mashababi wajovani wajiwarege kontakte na unazeserde wakikaribu nao ilili watenziani abasa inu mukatuli mahambaya shanga sina mashini na sina ze arudi na risaidiwa muzembeu abonge chamatilo kwenzamanyo ina wanzo na aje ayonde handani rakautahari yambe abidi zebe zinu gado sana rizangalie ndo zibake namna hii abonge zinu gado sana rizitenfu ili wakomori washinde wakude bahindu harahisi harumo muzautumu eza saya zebe saa tena risarege satuha rangwe mabiho rangwe mishia rangwe mafura rangwe sukari rangwe ziluzo pia zumulobo muzautumu renge asma hiyo majantari mwene mapolisi wa samanto malukani ili wandu wakuze heze bei za kaziwa ni serikali hena duka lijobaya letao litae premiri na dodi baya rege mwenyeri mbeho mahakama edana musiwa ano hena mndu ujoona hende dukani henda husiwa haruma bei chondiyo na haraka ya gendarmeria jia zambe na doso dukani hori libaye aukana ngaranzwe maraia haruma kati hunu zenogozinu zende namna lazimu unu mwishiliano ra ufanya na sile makomersa mwishiliano ra ufanya na sino walimaji mwishiliano ra ufanya na sino walozi ili zenogozinu zebezinu zikia hafifi haruma wakati hunu ze hasara jojabo izo serikali ngojo zirenga yararu rifanya jitihadi hata rongoza uando soneleke wakati hunu mwenje ukae nangari wombao ukana ranguja na radisona tomaya abunga rifigere ukana kubagudu leo na maudu atetsumu wabunga kufungua mwenjeni waswale taro ha mwenjeni yaboke jejoto bezu kaviji alafu wakati wa hizenfi richiriana da sino wandu hize cooperative kilo ya mbasi 1250 kilo ya pwere 750 efi mwinyi kilo 2000 francs abungeze ngo hizo ngelazimu wauda hunu ngazohuziwa abunga zipara ebe hiyo abunge doktori amwambiani banu na msambalie haruma zestandi bezi ndizo pia ndizo yabo abujozi hunda abunge ndio kautari mwambieni ukana zenongo hizo na zifanyiwa sena haruma chumuimu larijibiwa namna limona oni haruma deshindori hunu namna mwafaya ndeleva wala tumu la utahize ya hatu wandu wake nilo ma prefe ne ma meri ne polisi ne gendarmerie walo mjini hiyo ngelazimu ngaveye za nguzinu zingeziani watike zidumu tena amali namna mzazi ambao chabo udumu ngelazimu mashababi wa johonze mashababi wende walowe bado jori tongesa nguzinu zidumu wenda mna lazimu abazo nzengora kwa mabiani leo abo bon Ramadan shindo shema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aho sarugwa officiellement shindo wanunga tutawandisonza wa Ramadhani amuunga mwanawe maraia akamjua haina mtu hakaza sheiba wala hakaza wala hakaza sheilia tapili sabiki au kaya wandu waramboyo kaya yebei ngizo bei za kukomele sheha harma mwezi mtukufu wa Ramadhani haizobishia namna Labangu tutawenda zahino labangu tutawenda zahino Durangalia wenda zahino